Good morning, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today, I'm reading Matthew chapter 5, verse 19 to 21 in Urobo language. Obe ri Matthew, uyowi royin, iyorin, awo royin, yikwegbirinrin, rite uje gbovo. Verse 19. Kokpo Romeo ovo we iri nana rode yonu ikwo ru onye kama hawe we uvie re ojuwu ekevovo kokpo roru anyị gba rode yonu anyị gba okwo yena rekama ro we uviere ojuwu. Verse 20. Kidie metake owane jokpa ne uruemu re owa yovi no otu ri farisi kugbe isiebe na owa saro uvie re ojuwu. Verse 21. Weyori rawota ke ikwo re awarene wokwe okwo kokpo rokwe okwo kewogu egyo. Thank you.